Ayi wemsiza mfowethu lo mbuzo wakho ulukhuni ngampela ngoba akathandanga ukuthi ngikuveze, akathandanga nje ukuthi ngikuveze Nkosi yami. Akasiye umuntu othi uma ekusizile bese efuna sengathi sengingagqama ukuthi ukusizile suhamba ungqongqoza ubika uthanda nje ukuthi uma ekusizile nje ube into ekini nje uyethulele akayena umuntu ophaphile uyabo. Akabukwa ngumuntu ukuthi sefuna ebukwe. Yabona nje lo mbuzo ongibuza wona mfowethu uyinkinga kakhulu mfowethu le ndaba lena. Kwakungamele ukuthi nje ngikuxoxele nje kufuna ngingakuxoxeli kwanawo le ndaba. Angazi ukuthi lo mbuzo mfowethu usuwubuzelani manje ngiphelisile igona ikhishi kodwa ngoba uwe nkabi yami sengizokutshela nje mngani wami, ngizokutshela ngampela kodwa yena nje akakuthandanga ukuthi ngikuveze kodwa nje khona imali nje eyakhishwa nje umpunguse enginikelele ekhishini kwaba u-10,000 bakhipha u-10,000 mfethu. Angifuni ukuqamba amanga angikhalisi bona manje ngithi mase ngobuka lwa 10K dabe njalo ngiyibuka imeseji vele nje ngifuna ezinye imbezi ngibheke phansi ungikhonzile mfethu lwamfana. Akayena umuntu nje ozenzisayo ngami, akanawo amanga ngokungikhonza kwakhe ungikhonzile. Phela umuntu ongikhonzile loya khonze ngokweqiniso nje umfowethu nje wegazi kwaba nje u-10K kodwa nje ungayiphathi le ndaba njalo kodwa nje kwaba yileyo mali mfowethu owanginikelela ngayo. Mhla kufika umpunguse kuyobhujwa kuyobhujwa Mthobisi ngalelo langa lelo ngolala nama-1,000 kazi. Phela umuntu ongikhonzile lowo uthi ngoba akaphaphi akusiye nje umuntu ophaphakho uyabo. Ukuphapha akuthwele ngeqomo kodwa yabo lo mphefumulo ungikhonzile Mthobisi. Ungikhonze kakhulu too much khonzile mfowethu khonzile lo mfana loya. Akazenzisi nje ngani akazenzisi. Yabona leli veni lakho bekuthiwa nje akathutha osemente ngalo bezongiboleka.